بناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربا صلات و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر اهل و اصحاب و احباب ویتوابا حتی رجا قیامته تماشاوان عزیز د برنامه نو یا عشیرن ما لإلخه لقوبینه یعنی بشاریه بناوه خوی ترکی بشیری ام دیسا لپیشبری وانه ایرو ام لگنده باخم سینه بس وکی هر برنامه بریا گو ام درباسی ناوروکا برنامه خو ببن و بمعزوبان خور هف پیوینه بکن وکی هر برنامه بشعرك سيداي كي از دخوازم برنامه وكم ايرو ج سيداي ما يه بوري سيد علي فندقي بشعرك وي يه كرت از دخوازم وبوينا برنامه بكم ناوي شعراوي علي رابه اف شعر سيدا يعني سيد علي فندقي لغور روايتا دبي روجكي سيدا رادبه بوي نمجا سبهي دنارا رو هلاتيه قالك محزون دبه غمگين دبه پاشه و شعره دنويسي امجي بو شعره سيد علي فندقي برنامه خوكن پاشه خيرهاتنه معزوبان خو بدن و بوان رهف بيوين خو بدومينن علي رابه وها نابه بحيل و پیلاچه نابه عمر بوری مرن هابه چرا تدبیرکی ناکه اوه عمریت 40 ساله تنه ملکه نه پرتاله خلیل سرته قبر ماله دکا دیکنگی پیدا کی حوال چونه تو پاشمایی دکن گازی چرا نای دبیجن تو نزانای جلو گهداری ناکه تو زانی گو تو ری دوری گلو ماقی توی کوری حچی هات وجتا بوری تو رانابی لزه ناکی دکا رابه تو بس رازی خوپک بینه گلک تازه لپشت کاش و افرازه جوی رازان شرناکی ام سید علی فندقی برحم دبیرا خوتینن و دبیجن خدا جه رازی به گراوی بهشت به خدا مکانوی و یه همی مسلمان گل سر اکرانا ما تماشا دکنو یه جماعت حاضر اهلوان بگه جنت باقی تماشاوانن هجا ام ایرو لإلخه لنافچه اوی قوبینه لگنده قوبینه باخم زینه ام لبا عشیره علی کانه عشیره علی کانه هم اودا گندن وکی هندبینن جگند اهل گند گلک هاتیه جواتا برنامه ما ازش لتنشتامنی راست اپما حجی انور اب آیدن هیا بخیر هاتن برنامه ما خدایش راضی به سر چاوه اون جهاتن خدایش راضی به چاوه و نیشه انشالله اون باشن الحمدلله خدایش راضی بونجی باشن سلامتن خدا رضاش و دریه مالا خوشمر وکر یه گنده خوی عشیره خو ام پیروزباهی خو پیشکش شیوه و یه عشیره تفید کن سر چاوه مدار چاوه و نش خدایش راضی به خدای که مانیا و نده خوش دبن بهاتن آوه خدایش راضی به لتنشت امني چپ سيداي ملا سليمان اكنجي هيا او جي اندام عشيره يا رسبيك عشيره يا سيدا هونجي بخير هاتن برنامه ما خدش دي بابي ورازي به اونج سر شعباراتن جاوي ونش خداش ورازي به تلفزيون ورا وناتن بيدي كي امضا في خوشبون خدش ورازي به تو بالي خوش شعباراتن خدش ورازي ام خازني وكا دائما خدا كي مانيا وند مالاوا افا بجبو و دريه خوشمر وكر
لتنشت سيدا ككي حجي محمد أمين حجي محمد أمين أبهايدن هيا هون جيب خير هاتن برنامج ما خدش ورازي أجمعين خدش ورازي به تماشاوانên hêja wekî hûn dibînin temaşe dikin di civatê de gelek mazûban hene bi rastî boy demama Kurd e û gelek tiştê hêja û qedir bilind di bernamê de wê bê ziman em naxwazin bi danasînê dema xwe biqedînin ji xwe wexta mazûbanê me yê bixwaze di nava bernamê de yê bixwaze biştexile em ê nav û bernavî wî bisînin û wî teqdîm bikin em hez dikin em ê derbasî navaroka bernamê bibin ez carek dê dubare bikim em li Êlexê li Qûbînê navçeya Qûbînê li gundê Baximsê ne li ba eşîra Elîka ne niha di derheqê gund û eşîra wan de em ê hevpeyvînê bikin em ê seyda dest pê bikin înşallah dem dem mikrofonê ez ê dirê jî tevê mazûban bikim seyda hûn bi kurtahî ji kerema xwe re karin xwe bidin danasîn yanî navê we bernavê we navê bavê we hûn karin xwe bidin danasîn kerem bike Belê ser çabaran hatin çavê wan ne em ê cewaba we bidin navê min Süleyman Ekincî belê ez îmamê Camiya Senayiyê bûm li Batmanê ez emeklî me halê hazir yanî teqawîd bûne hûn em teqavît bûne belê em vêga rahet bûne ji xwe re navê bavê min Hecî Şikrî belê Şikriye Mecid, Mecidê İsvê Alî, Aliyê Purtu, Purtuya Ramo û ji bo nav sadê ji bo qebîlê ew hatin belê belê înşallah em ê werin wê belê kekê Hecî Mihemed Şaqar em we jî binasin Ez Hacı Muhammed'im, ez Kure Hacı Süleyman'ım. belê Ez aşire olarak ez aşire Alikame, ez Fathokime. Belli. Çünkü hak bavi Alikahane. em ê werin wê kekê Hecî ana nav û bernavê we û yê bavê we înşallah em wexta behsa eşîra Elîka bikin yanî kînê çawanê kengê hatine herêmê em ê pirsa we bikin li tenişta minî rastê jî apê me Hecî Enwer Abhaydin heye hûn ji kerema xwe re hûn jî karin nav û bernav û yê bavê xwe bêjin apê me Hecî çavê wan neêşî xwe ji we razî be ناوم أنورة كرة حجي خليلم belê حجي خليل كرة داود يعني belê بيجم بيبهرم pêt her حجي خليل كرة داود كرة عثمان كرة حجي عمرة حجي عمر كرة بورتو كرة رسول كرة رمو كرة بورتو ديسا maşallah çend abi bas hayafım yani maşallah hem dikma bir geç babam adam بهريمه ده كيم هقواس رمو كرة علو يخلص بلي اینجا يعني پیشیمه باوی حاجی محمد سال آپی می مازنه آپی باویم بو بلي اویگو سجرامه هبو بله. سجرامه آدگو هف قاسم دگو تفجی چرم بویه بلي جيبون الرسل عربی نفساندی بویه اینجا نظام بخوینن بریه باش فتح الله شیخ کیمه هبو بلي باوی عین شیخ کافی. عین کافی بلي سولانه بو او ویسا جاریه دباوری دیجا کا شیخم لی برینه چید بدایه بلي شيخ لي درينات خوينا عربية ديجا سجراوت جيجا شي حسن بصري بلي او سجرة البالي دمينا او جو وفاتك وبشر ابي ما تشا ليد قارت برسجيت كناك او دبينا يعني هو وندا هندا كرنا بلي اعتبر الظان بلي ساعتها خوش با والله هم باش زانن يعني هون واند اشتاج نسلين نورا هون دبيشن يعني جوان خرا بلي جانا كنتم شو الكرن يعني تزمان دوش بيرنا كي. تزمان مديجن tün navava da nivîskareki go vê secerê ew jî binivîse ji bo neslê pê اي والله فما الله سليمان خير اخوه werene inşallah واتشنا تشيتك وارحال دوان نفسان هناك Mehmet baş nüsani. ez ê werme inşallah belê xwedê ji we razî be seyda beriya em derbasî şecerê bibin hûn karin behsa vî gundî bikin baximsê ji kerema xwe Peşi müsaade hebe. Emi hamde Xwedê salavat edip bêjim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الولى نعم النصير. أوصيكم أولا بتقوى الله وطاعته فإنها شعار المؤمنين ودساء المتقين ووصية الله فينا وفيكم أجمعين. بلاغوا قونوا عشيرية قونوا عليكاية أمي هناك آيات يقول خداج بعثا قبيلة وعشيرة كريه أمي وي آيات يجي بخير جورا معنا بكم قوم سعداء به ربي عالمي القرآن يدا تب معلومة القرآن جي تفشيرات تهفر هبارج مرة تشتكي نوصة تدا تنية تشتكي كلامي خداي هبت قرآن يدا تبلیغ کردش رسول خدا را رسول خدا جی وا گوتنه خداش مرا گوته تب شیرتش مرا انسان خوب وا شیرت خدا بگره ان شاء الله شرف لی هم دنیای هم آخرته. انجد ورد بحثا عشیره و قبیله کریه رب العالمیان بله آیت کی نازل بویه سبب نزول آیت جی زجوار بیان بکن از پیشی آیت بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. ربي عالمت في آيتان كده بعثا فيها ويكريه ونجي ساش عبارات ونجي بنا في مسألاتنا كبرى حقيقة دركة دربة قالوا شو قلت يا ربي عالم يجبر دجمرة معلومة قبل آية نازل دبين هر آية کی در حقیقت شتی در نزول آية سبب وانا كان در حقیقت ساده نازل بونه. انجا دبرد اب آيتانه کی جو قبا نازل بويه سبب وشيه دبيجا قبا فتحة مكي قسمك جوي دبيجا قبا فتحة مكي هاتا كرني هنجي كيفا انسان مسلماني وهنجي هات اصحابيات رابو اب آيتانه کی جو نازل بو بلا تشبو بلا كو رسول خداش بلالي حبش را عبدك زنجيب وعبدك حبشيبو قو يا بلال هر سباني بيتي آزان بده قوا بلالي حبش شو سباني بيتي آزان دا بدنجي خوي خوشي دلال والله أكبر دس بكر دبيجا هنا كاجوانا كي ويدكي قو وي صا وكابو هناك جوا أهليكو فريش الكي بري أري إيمان آني من فقد إيمانا كان نقوة ليبو گو خوزی باوی من بریا بگا خوز مر الحمد لله گو ابها وجه ندید آن ابجاد سلمه هاو قپی محزون بود انجا آیت نازل بو گو کسک تنبو جوی عبد حبشی وکا قشکار رشت شو سر بیتی کسک تنبو گو محمد ابن اکتشاد انجا رابو آیت نازل بو گو یا ایها الناس قبا ربی عالمی القرآن ده بیجا یا بیجا ناس بري خده تمامي إنسانا ورا خطاب دك قبا بيجا يا أيها الذين آمنوا بري خده أهل إيمان ورا خطاب دك هنا تشتاج ورا بيجا إنجا بري خده مخلوقات التبي قال لي إنسانا من خلقه وكريا جنيرك وميكي مش خلقه وكريا آدمك وحواكي دميكي أجداد ما آدم وحوانا أم تمامي ذا إنسان يقول أهل كفري أهل ثمتف جاء آدم وحواهاتنا دنياي آدم جيش خليه يعرف شوي دمك عصر ما كوكا ما كل شيء يرد إلى أصله قبل أمجي من مبنى خلي شمكي هركس هرتش أصله خوي يدي رابو ربي عالم يقول قال لي إنسانا من خلقه وكريه جي كان يكي ميانج آدم وحواء من وكريه شعب وجعلناكم شعوبا وقبائل شعب وقبائل وشيكريه إن جا كتاب مي مفسر بيجن قالوا شما بيشي شعب دايا باش قبيلة دايا بيش دي الشعب يعني اللغة توب لغة يعني زافرة تيجوتن مثلا علكا زافة مثلا بلقي 25 مليون إنسان هي علكا هزار لي قبيلة إنجا ينافا وانا مثلا دير مالا رمو مالا سينو مالا ديبو جندكي آخي آقات خوكي فلان أبناكي قبيلة إنجا مي بحث أوصى ربي عالمي وأوصى قوتيه موكرية الشعب وكريا قبيلة قيلة لتعارفوا جبنا ونهب ناز بكن جبنا ونظابن أقرباء وي بيشكينا أقرباء وي دوركينا ونبهبرا مصالحة بكن ونبهبرا إيش فيريشا بكن ونبهبرا خبردن أما استنلخص جوارة تنا ونتفش بابك وديكينا دبيجا قرأك أون خسها مظنكن چمكي ديابو بابي ويكه قبا قو صابه انجار لوما قو
اف عبدي حبشي شو ازان دا حيرين نمينن نكو اف اونجوا جي قنشترن الباخ ودا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان قنجي والباخ ودا متقي وكي يطاع خدي بك كي يطاع رسول خدي بك او متقي او باش او انساني باش جاء اب ايات الحقائق بلاد تشيبيه حتى بيد كما قلت هذا شو لازم بلا سيدنا كي حجي محمد از ميكروفون دريجيو بكم ونقارن كلام اخر بحثا گنده باخم سه بکن yani ev gund kengi ava buye جكو هاتي هون kengi hatine aşira ve halika سيدا مبغوندي يعني كي gelek zaman ve ava buye gelek zaman. Ama mesela yerleşme em koçer bunu. Em habina çüne serhadi. Yani vallahi juri çüne hayvancılık metkit. Uçlayım hadne günde xwe. Em mesela heft baba em alka aşireti heft babın. Her baba ki ji sam TV civi ayrine. Civani ki belinem kan civaji bejin. Gündevan mesela gutere yerleşmiş mi çile yani ki hacı bu bori alika tarihe diyar heye mesela em bejin 7 sale paşi 200 sal beri ya ji 7 sal beri hatil ve heremel ve gündi bicibu tarihe diyar duy vari de heye yani ye peşe o jor goti mesela magot rasul hata Ramo, hata Porto, hata Amer, hata Osman, hatta hangi koçeri kirne. Ve hata Hasan, evci Kore Osman bu, Kore'yi mazlum bu. Reisitiye, eca guruniş ne reisiti kada distevit kasra bakım zede. Bu kada distevi nake, jvi burada koçeri nekirir. Yani bir kasra bu kasra. Kasra bakım zede. Kasra. Ve gaji hiye. برنامه مانی است. نه گلک تشتیوش ناباوی و هیچ درباره پیچکی خراب کردن یعنی کردن اوکان نو. ما ناباوی عینیه. کم زابه. پشتی وینا که جان برونشته. یعنی باپیر و حسن هاتیه دوی. باپیر ایگو رونشته. بری عثمان تفته ده بونه یعنی رونشته هوا ورابون چونه کوچری و حسن نچوا. حسن کوچری نکرد. Osman dağıt çu, Hacı Amer dağıt çu, Porto çu sermiyantici ev bu yani sermiyanti vi bavi kiriye. Yani bavi maznatiya aşire alika malara mokirne. Yekci mesela aşire alika yekci inkar nake. Saygı hürmet ev heçer bab, penç bab, şiş bab dinleyici zaruke kivani ki bibinin bu mesela iyo ev belki ortada zam nema be yaşlıya van bafkeni ki bejiş berberat be ciho dedi yani. Meditiye yani kadro kıymet hürmet ticari. Jandame alika tavar. Didane vani ki maznatici ev bu ne çunu hatın bu abuye bela guneş bela zalma abuye bela adalet abuye adalet abuye kanci buye و بقنجیا خو مثلا اف مازناتی کریه شو حتی sonra Hasan ev zarbe Osmanji şeş birabune mazın ev buye mazati da distevina ki hatta efsah buye mazın ev buye evici bi adalet kiriye kasra bina ki çargoşe vim qami bu cek bölmek ev ruş bölüm konferansa gute de ev kesilhe aşiya mesela konferans hediye bakan bejin civatavi binake de dönema xodeji mesela selh kirne ve adalet kiriye ve kanci kiriye hayani bu çue hatta çue binake bişeş bira haft bira budet verde jwan jvi zarvi Osman ama mazın ebuya mazladi dahi binake و بشتی وینا کیجی امزاری وانی که مثلا بونه زاری وانی کیجی این جی خود بونه و کارو خبرتا خو کرنه یونتما خو کرنه aynen وکا باب کالی خو ملهیم بونه مشهور به بولگا متبدن نه و الکاده ملهیم بونه وان بی حسه الکا تبیده اذا اولاد محقق عشیره خو اکتر بونه حتی نیگو او سایگی و حرمت و او دانوان yani بهلما خو پیش نه ظلم خو ظلمی نکن للانسان خو حتی وقتی کوچری کرنه ان رئیس کوچری Osman Amer buye kalki abi İslami buye kalki nake piçuke babi piçuke bra buye lo ma zaruk mane vega havale vi zarbe Osman tenin
yani nebi vicna mane yani jwe tava peştire peştire birader tava peştire gu babi küçük buye babi vici de küçük buna vici mesela emlakiye zarukiye siyane yaşı geçkin bu vakti gucarakan ani loma küçük yani fakat babi teş tava mastırın yani hatta ni gu vakti aşira ibreve çwe gu paya buye pirek dahi pirek cihosvar kire pirek gob hamle buye gotiye ev insana hani ki zbe zar gecere çebe evladı mine çünkü ben de mara çevti yani hep kas bu hürmeta xwe buna mazın yani endamı aşire tev zaroke xod diditin vak zaroke xo bana muamelet Vusa meşandine hatta ni İrveji usaya. İrveji yani saygı avan hürmeti avan ki küçük var bendesi var ya. Ve İrveji yönetim disa destevadanı si aile vadanı fakat hene ki bu en fakiri bafkedin. Bu gündiye van ki be video ka xod girin yani. Peki hacı bu bore inşallah azedis bizi verim serta. Ba seyda ok secarak ye heyi ka seyda ji lugor ve seceri به بحثا علیکا و چاوب که بحثا هرمه بحثا گنده باخم سه از ان شاء الله دی سب زیورم سرته که حاج کرم که سیدا شغل سیدا یا وگا شخو تگو پیشی تگو کا شکر هاتنه چوا گو امزانن پیشی مجمع گوتنه اختلاف تیده معلومه de اوکا مثلا پیغمبر دیجی اختلافیه گو مثلا دیجی محمد کوری عبدالله عبدالمطلب پیوت شاه حتانی عبدالمناف 21 با بلینه جو پیده اختلاف تیده yani انجا عندي آمد دیجی اختلافیه جبرگ نهاتی نویساندن اری نهات نساعدن هن هک بیجن هن هک بیجن اصل ما لآلی ایرانی بونه قبا وقت دولت عثمانیه معلومه تم حکم دنیا کر وینگی اوجی چونه وی داری ورده ورده معلومه صواش جیبونه فلان بيجوا هنجي أب حسن بصري هنا بيجن أو هنا بيجن حسن ده نابيناكي أب حسن ده زنجين بويا خويا كونا بويا وخويا قبيلة بويا خويا بازبونا وظاف بويا بازي وظاف بويا دوي هنجي ده أوجي طالان بونا فلان هكا صورة دركي برا فيانا قبا قرا فيانا لقولي في قولي باشي أو حسن ده هاتيه الربيعي أو جي هركز الدرك هنا شونا موشي هنا شونا نظام كوري ور حاصل هاتيه تنجلي هاتيه تنجلي لوي دركي ظلامك بدوه دلال ويا سبحي ويا لوي دركي شوار بخلامي هناك كي اخاي فرا كي زنجيني فرا فلان جرد بيجن لتنجلي دبيجن ناوي كي هي توجي اخا توجي اخا اوجي دولمند بويا مصنع عشيره مملكته خو بويا دجت باب خلامي توجي اخا لويدك توجي اخا كيفا جارتي فلان قيزه كي ددني جا فتنه متنه هر حدا جار كان صار دصاصيه تي فتنت كبنا وي دري دجن امي في توجي امي في زافيوي ونابي ناكي حسن ددمي وابو كجن براش بيدا كي هار نقنية بيدنا فلان اري قندية وادرات بيجن عشيرة ايد بيجن ساعد كن يكي شفان لاقي يكي دجت كرفة دجا مسنا مسافرتيا فلان كس دجا حالا نشن ايوا بوكجن جوي دكي داد قرن قابا داد قرن رادبا حسن دادا وزاري خوهلتينا تي مالتيا ضربن تنا مالتيا انجا او قيزكا قبير او لميش بويا زيرو خشري وزينتي وزاب ونواجي تبي بخورتينه لوي دركي جا كان دست بونادكن وباز دكرن وجا كادن قاعده خوي بري الي ايران واغوهاتنه ودست بيدكن وزا زنجين دبن قيزا كاديش خرج مراتياتينه بشرا كاجي تينش بينغوليتينه بشرا جارا كادن انجا صاروا زمان تيدا ديشن تينا الي مش انجا حسن دد رحمت دكه دمينا كوري ناكي علو افعلو يبغون باسنا علكي او دمينا هنا براي ناكي دمينن وهنا كي بينغول دمينن او بيركا بينغول يجي ديجا جوي بيركا بينغول افعلي اخش افعلكي تشي افعلو اخش تشي وهنا براي ناكي تشيدبن انجا هنا جواناكي ديسا علو اخر رادبه ديجا مي هرنا اري مشوافه دشنا كوتشريه وهناك جلوي داك يدمينن بينغول دمينن او براي هافي جدي وبافينا يعني او يقولوا دمينن جملت وكيلك بينقول اما سلاغوتي امجع عليكينا يعني جا الويدر كي تشالي موشي
پشت زمان تیده دیچن جا تینا وادرا افده معلومه هاوینا خوشه چلاجی تینا وری هاوینا تشنوی داری اینجا دوام دکه حتی نکی اینجا جیره چید معلومه زارو جوانا کار چید بن مثلا و یمن از خو گوس بیجم حجان ورز بیجم مثلا دیجی ناویم سلیمانه کره حاجی شکری کره مجیده کره ایسوه علی پورتو رامو ورامو علو ليبرنا مجيشنا على كي بيقى حاجي انور بيقى بيجا خو مثلا اوجد ام البورتو ام فاد جنهف ام مالار داوود نظاري داوود نهف ام البورتو جنهف ان جا مساله وانا كي ضافن عليك عشيره كانت تميزه باقجه ناخل كده البيقى الباطماني عشير هنا مثلا مالا مش خرزي هنا مثلا حبس بني هنا علكي هنا رمي هنا وقت باطبان اذا كسر علكي عاش نابه حلي من مسلمان حد ياخذنا بادب عشيره وانا كان دوام دكه وقندي وانا كاجي سيوسي قندي سيوسي قند همو دوي هرمي دنا يعني نزي هبنا بين شياي خرزان بين شياي رمان ده حتى نسري ده ابي افتبع علكينا سيوسي يعني الجور حتى سيد ابي يعني الجور آگاهداری یا دبیجی قوینه ده دو عشیره مزن هن یک جهلیکیه ورشكو تيجي الويدري هنا وهناك معلومه قارشك هنا كي تجي هنا فقط انظاف على الكتاب هنا الشاي جنكاتنا او عليك همود علو دجين هاف افتبع عليكنا جا زاروي علو كيبونا زاروي علو رم شو معلومه بورتو دم جنف جو كرتي راموج كوري علويه دور ده جندكي اخكي قاد خوكي مالا رمو مالا ديبو مالا سينو شش بابكي كي ماجي هنك دبيجن الالي موشيوا هنك جي دبيجن او ناكيب تشوكاي ملي نسله بينكاتيه يعني شش بابي بلي باشينه جو اوجي هبه جو فيغا ساخ بالالي موشيوا به اوجي هي بابك هي ذبحت بابي على الكهنه بله او شش باف همو لوي هرمين فيغا انجا معلومه داغلمش فيغا بيدك هنا ابي حازم مال جندكي اخي قاد خوكي مالا رمو مالا سينو مالا ديبو تلفيدر هنا انجا قندمه هنا مثلا ابي بيدري باخمزه نابي قندمه عسكا جورينه يا هري مزين كي يعني سيدا قندمه مزن جنس كرو بارسل علي بشتا قيرت كبه بارسل وجنس كره دوره هو بي عسكا مجي بينجي شيس ماله افدجي شخاصه تشله بينجيه يعني جمره بيجي بايتختك عليك يا هي مره كاركي جانغندي بيجي فيغا باخمزه نافي قصره باخمزه بلي التاريخ هو تاريخ بلي قصره باخمزه افدره معلومه سلكي بابكا انا مثلا حجي داود حالي حاضر ابدا دستي وادي كوري خيلي داود جي كوري حسنه عثمان جي كوري عمل نوصا اري وعمل كوري بورتو كوري رموي بافكي دي سروكيون كي بافكي وانا كادي جي هركس معلومه بعسكامه هي مساله امسي بافكن دور دمالا مجيد يوسف علي ابي ما حاجه علي او ناكي منصور ميمه تبابو فيقا حالي حاضر ام تبجي نورمال فقا مجبره هي ومجبره باش ومختار ما ديسا كوريا ما حاجه عاليه يعني الحمد لله باش تبجي حالي واخوش فستق متقاش وديتي داره مد يعني زي ورم دبرا يعني هريمه با خمسه جي قندي عليك يا يدجي دبرا وبشي دي بسيدا مثلا فيقا حالي حاضر الدبرا ما بيشي شو بيشي ماغو بيشي جوتي قابون خلقي جوت كرنش خوره بيشي شخره هبون شون شخره تاينو و غيره هبو غيره معلوم حيوان بقى مثلا غيره ذكر بس جاجره دركتن جاجره جي قسل هو تكون بوكا اري جا بسره او ناكي رابون ماطور دركتن جوت راهت ماطور دركتن شي او مياج معلومه بيشي عرض هندك بني جوت زعمته جا هر دري كنا غنمو جو ومصر دشاندن اداره مواناكي دبو بس تتون دركت تتون جرابو فيقا حالي حاضر حكومات هات بيشي هاي بيشي جندي باخمزه وعسكامه جو حاله شوره في استقاب شي رابو جمره افتشيا ميايم خط لي دان وجمره في استق شاندن امين بون نجا في استقيمه يتمش بون ما شاء الله قال لك كذاب جواتي فيقا حالي حاضر فيقا مالا مهما يمه ما عرض خوش غنمره ناشت ما تفكرنا في استق
باشي مثلا حجي انور 3000 دونم فيها كرنا فستق جا قدر فيها حالي حازت قدر كذاب جيتي كيلو كفستق ب 5 كيلو جنمه بله قال لك باشي كي حجي از ميكروفون دريش تفكر كرم كي تحقيق عشيره دكا تيج مرش بيجي قرش سيدا بريفيغو يه هاتيج بيركرن يا يه تبخواز زيادة بكي محمد سيدا عشيرة مشوى عشيرة مش شش بابي حاضر موجودة نوا عشيرة مدجي أمدت أورتا دجادنه بله دجاي رماني ويا غرزاني ده هردو غرزانجي ورمانجي ملكيت olarak toprağı alka de جي بترولي شو بترول كزنجين تيده دارده وجي درنكتن petrol keki hacı yani kola devlet toprağı ağalık ya. بس شو toprağı alka denir. Petrol her düz cici ramancı bazara mesela pompayani gene toprağı alka de. Ana nava arde o proje dernek. Swazım öyle. Nava arde gündeme de. Beli. Ağalık ya yani. İçeride alika den ha. Devaden. Diye alika den. Paravana devlet ya ji onlar da. Valla dede. يعني فايدة وابن مثلا بولجاكي كتبت جادة بولجاكي كتبت تفصنا ايش وشركات يوروب زنجي منبه يعني تخون نابرا هر بيجاده هر بيجاجي باغليه و نه چمگی زنگی جد ortama da biyali alikane او çem zırganı devam da hareke devam beli havin zivistan garzan çayjara de daima hareke mesela بشش baba emtede mevcuden ودنابا عشيرة مدجي روجا بابي ما كالي ما بابيري ما بونه هيك دشوتي زماني تشد دستي بابو كالي ما دبويه دستي بابو كالي ما درنكتيه يعني قندكي ما داهي انسانا اشكال نكريه اما ثابت شو تسميني ما بيوصاي yabancı kısmı tetine yani harim garip hiç tetine ci ma garip tetine emsi günde vega mevcut emtede mevcut hemen keki hacı yani hiç sorun tenne yani o berberi hiç tenne herkes kare her malaha budne runi herkes kare her günde hep taziye ve davet şahiyade bavra yani hiç sorun nameden bir zaman ki belki cana çed bu da dora birinci sali نوا عشيرة الكادة أم بيجي مثلا شخص كي قد حب تقول نجح خيري باش خنه قند olarak بابك olarak أم تف بهبرنا هم تب هر تشتي خدا يعني تصور ناو مدتنا أم تشنا دعوتها بهم تشنا تعزيها بدني يعني وقت أم هب بينن أم هب هاشو تكن يعني أبصور نامل. Peki hacı bu bora Seyda bahski go bırak dibe belki yap çünkü miribe ya jî wenda bû be yanî li herêma Mûşê ji xeyrî wê elîkî hene yanî li dewlet nîdin mesela APM hecî got ji Îranê pêşê me li gor rîwayet navî bû Seyda bû got yanî li Îranê be li Iraqê be li Sûrî be ya jî li Tirkî li herêm nîdî mensûbê elîkî belê li Iraqê mesela te got ez çûma malê hinekê Selahattin Dîbo mala wînakê di şikefta de bu şikeftê wan ye 5 kilometre 5 kilometre medur em pısmamê hevin ew Sûrî ew çûne Sûrî çûne vê derê mesela AP min bixwe Sûrî bû Sûrî rahmet kiye zarokînakê vêga hatine batmanê me wextê hatin malê me goşt olarak hatin em kêrî wanekî hatin me cîda wanekî ja bi sada wisa aqraba hene yanî hatine li ewkê li Konyayê hene li Malatyayê hene li Mûşê hene Ew ê Konya û Malatya keke hecî ومسر هفد شنو تين؟ خد السهف ده أموانه شوني هم أموانه سرحدة مثلا وكا موشي وكا إيه تطواني إيه بليسياني وكا إيه آغرية يه قرصي ويواني أم تشنا تعزيه به أم تشنا دعوتها والدنيا هي موشي أنا بيشي منظر بو مثلا حاج محمد صالح تنا خالي ما حاج رشيد وينجي أوزانه بدقريا شو تطواني وادرا قبيلة كدبينة دجا مالا رموج وارد تيجوتن كروه فكينا ورده دجن عزيزي قصابي حاج عزيز ما اظن شامران نزيكي اوكي نزيكي تطواني ودكا قلت شنو قزماخ نمرود داغمات جي دقاقاري وادي ما بيجي دويدا كذا 11% جو حلكينا ومالا رمون 11% ورده جا خالي حاج رشيد وانا كارا خبر ده ورده دجا والله امجي دمك يم جابن دمك الويدا كيس كان بني الويدا كي خالي حاج رشيد بابي محمد صالح
دشل وی درکت تن مروانتیابی قیزا که خوشی ده حج عزیز اونجا جنگه و مالا که خاله کی مجد قیزا که خدا کریوی جنگه و امبونه یه هف اینجا متجون تبقى سيدا مثلا أقول مثلا تطواني هنا قندواني كي لوكي لقضاء بليس هيزان قندواني كي على الكيب أنش في قندي بخونه يعني مالا ديبونه لوي قندينا مثلا قند سواني كي ده لموشي هنا اشترى بيجيب الأغري هنا القرسي مثلا بريد 2 سالة 3 سال مثلا اللي شون سي قندواني باغلية مركزة قرسي بخونه زاد پر زنگین جی مزنی وانی که حجی نظام بو ام خو از حجی وانی که ام شبکه مسافریه ایمانه ام چونه مثلا او که مبریه مرکزا نوا قرسیه گران دی بینایی بنا گو اول مثلا مدیک مشکله بینایی قرسیه يعني حقوق زنگیمون مثلا لوانی هنا المركزه واني هنا الجندي واني الشالدراني هنا جندي واني که مثلا de zavin yani gündevani ki zavin en gündevani mazdini vakan bejin mesela aşire meşava peten askerin bu bakımze kasra bakımze meşhur yani linab devlet aji bu sadece eva gündeki vani ki özdemri yani bu navil cini dici günd hani kasra bakımse kasra kasr olarak nabe kasri olarak bakımse nana aynı hene aynı kısmame bu akrabayı mini jibafki min bu lur hene يعني جيبان مالا رمو هنا مالا سينو هنا مثلا اخكي هنا جندكي هنا اجهبا بابا تبادل هنا جا وقت يقول زماني يقول ام هاتنا وام هوشونه اوان يقول مره نهاتن مان الوادره مركز اواني كيجي اوزدمر بيه وقا شاده عشره بايتختا علكا ابي بايتختا واني سرحديجي اوزدمر بيه طبيب ناسكرنا باب حجي ثوابت جودا سلحي وات كرين وقت اوتكتنا واني كي اغا حقيقه دنا تشيبو بوا بشبيدا قصر باخمزه مساله قيمتها يتشيد بو تشنا واني كي دهاتن داوله برازيلي جهبون يعني برازيلي ياشوجي مصر بناجي برازيلي بو بيرا تشون يعني Peki hacı tahmini nüfusa alikya l'herema elahi yani l'qubini çok az. Vega tahmina gündeki tahmina o sivse günd yani u tevliye şunu nav bajer ye koşkun. Sene vega günden seda men günden de ne vaka nive bajer tenişwe yani dora 25,000 hene yani nüfusa alikay haviye qubini yani beşiri. Beşiri şu em tabaliye beşiriyin yek gündeki me Ramanem jerdejin yaqtliye nabena ki Türkiye ve kurmancı zeveş yaradejin ev tane bağliye merkeziye evedini tabaliye kubini. Jinava ve siyasetmedar, bürokrat, şeyh, seyda, mela, dengbeş, ye namdar derken. Zamanı gu Cumhuriyeti kurmuş ki gu Atatürk ile Ankara hükümeti kurmuş ki en pısmameme yekce muhtar olarak bir giriye vekil. Muhtar bu yani damezrandına Cumhuriyetleri vekili vekil. Meb'us ve şahit. Vekile meb'us pişti bir dönemeyi halas bir döneme kacip seçimi bu meb'us و devam kiriye biraz ye meb'usu yeki mesela meb'us merabune çen cara çen döneme milletvekili rabune. Yani siyaset tercih alaka ve hiyi. Elhamdülillah. Çar. çar habra bu ne masum hatta yu bemletu kelimine mani yani bega avki mesela ebe meydici den Rıdvan Usulan de Malaşı Hafızullah Malaşı mesela Malaşı Hamid asli xwe je نجعي كابين السيدة حامدي المردين جهنم حامدي أريلو حامدي يعني هندجين حامدية مردين نا بسمامتنا جابوا السيدة مثلا شيخي ما بنا ناب على الكادب قندي واجي ناب على الكادب بنا مثلا بابي المردين جي قالك قدسين يعني حامدية مردين جامعة مثلا تقول بابي وان حاكمية اليوم كي زاروينا كي ملت وكيل تيابات ماني كرنا باشخانتي كرنا بلدية باشخاني ددونا ذكرية كورينا كي مبعوثي كرنا تبجي براي علكا وبابي وانجي جو ازل ناب علكا شبه بفجي خطاطين تقول جوز علكي ما يعني شمكي اوجي مبني يعني بي ملت وكيلي
ام نمانه حتى بقان جي رابونه مثلا مهمه نبيل وقتي Şeyh بقان Seyda zaten o شيخ Muhammed شيخ حسن yaratıyor. سيدا اساس بقول ام شيخ حسن هنا قبول لكن هنا قبول لكن her ne ناخذ diyor ki الباب شيخ بنا yani hem Gori- şeyh hem siyasetmedar. Böyle. ما جانا مثلا حزم لكن يعني عشيره دوره ما Ya kay kerameti on revan nadın ki hacı. Keramet revan budun mu? بأوكا أخوة يعني حزم لكن أم ملايسان ملاهيم تيا أخوة بقنجي تيا أخوة Denbeş navoder ketini ki. خودي دنگ بيجي ما تنم سيدا أيقو شحرا بيجي شحرا ما ملا سليمان ملا سيدا سليمان شاعري. عسكر جورة شحري زاد İnşallah davya bername جگر خون زانه Ama şehreke Seyda bugün davya bername de inşallah. Eğer de hafızavi daha be. Beli tamaşavanın heja eml qubine yani el bişariye ne eml qasra bağımse oda APM Hacı Enver Apaydın'ın oda gündü vaki hundibinin gündi hatını civati hatını şebehir ki az mikrofonu bugün APM Hacı ev oda ve her evar digarez bejim oda gündü. Bahar kadgara. Digar bir şekilde digar. Bele. Demek ki hükümet hey maşallah. Çünkü o da ama yani o vasfı koyu şebehir ki onda kırna. Elhamdülillah ya. أنا شوبير كامل دايمي هي. Avantaja koji jbergo hun nez merve havin avja avantaja ki. Hun ten evara herkes günditen sohbet dikin. Bahsa çitkin. صحبة أمي بيجا بحبت نابا مدهية أم جروبا كنا أم بحبت بيت بيجين يعني Beli. Yalnız deraka siyasette de tenedir. Yani rastı nata bir ademiş. Tiştegna baskar mikrofon edire işte jib kbara. Azet direj أبدوي أو bikin. Kam mikrofon bide hacı kaki hacı. Kerem ki. Na bu bername hoji beje ha başka. Aji servet, navim server apaydın. Beli. Abraya haciyen verim. Beli. Am jbağım zeynam dvirdiminin. Serçava kaki hacı. Sa siyasete de gavan tabas kir, o jera ne yeterliyat. Sirt me eski me usu yekji akrabaya me bu sirt me o zamanı Atatürk'te o jme seçilmiş bu ya. De donama. Donama de Mehmet Nebil Oktay bu bayındırlık bakanı o akrabaya me bu. Piştivi Aydın Baran Rabu o akrabaya me bu milletvekili zamanı Turgut Özal'dı. Devam piştivi devam kır Mehmet Ali Süçin akrabaya me bu milletvekili zamanı ve döneminde. Yani ya Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye de. Piştivinake Mustafa Öztürk belediye başkanı hep şehri akraba emeğe. O jivega dönemek ikir ya duada enek neden şey bu nedani. Velhasıl bir şekilde siyaset ama yani her ciciyemeye çok şükür. Adam havaza bak. Arı. Bu serkeftici boyu. Ajim biz sağlamın il encümentiye vali giriye. Bir şekilde yani heci devam etkin. Galibi siyaset yani böyle peki hacı. Yani avkamışı heve ya gün Böyle tevfik. شو حاجي أبي أو كي ريسبيه ما على الحاضر أو كما شو نبغى متى İlçe başkanı yap şehriye aynı zamanda Kurap Ekim'e Davut giriyor. 8 sala. Sala git ana vatanı da giriyor. Salat AK Parti'ye de 8 salat AK Parti'ye de giriyor. Emişim de her du partiye de 1 sala gir. O kadar bir şekilde. سياسات دريش كاميرا ديالها كاميرا Başka ülkede hep Başka vakidi kesek bu xazı tişnabej askarım mikrofon edirej bikim. Kesek tüne bezedis bizi verim ser apı hacı ka بد كي حاجي فؤاد جيش قصري هاتي كي حاجي جعبار هاتي ستر فرازي خودش ورازی به از حجی فؤاد قرص و خیر الدین خدای آدم جی متوابه خدای من ده شرمی جا apı ma hacı mago oda günd digarı ve go digarı her evarten hunji her evarten ولا النائم إيه من أز ده شما جامي شما مالي بله او مالله شخورة لا تجبه جي تشتي بري çimal günd yani o adeti beri o kavna şopiye kurda o arfawa çimayı شتي بري أزدم زعب نمانة تبدأ قش بونه
yani بله ez xwe tiştê berê nabînim. Mesela Gogus ev kat بله bu silah geldi mezlik gitti. evet Evci bu televizyon derketin ne stran manu ne çirok manu ne بله gelecek emevcin ama. بله Pişti bu ev televizyon derket emal film kabine hatta var hep kode haberdar emeci kim bu ya. Hekana avul civate medgariyan mesela mal hevun bu mesela pevve maru çoğu da vinaki ece çirok bugotna o mesele çirok mulu egu çirok bota egu stram bota hevun yani genele kime de hevun yani cevega ne mal vega televizyonu tebirne Eva huneri var tem bir televizyonu bigrin u çiroka beşincisi yani beren nesleni Abi beji kabi dizi beke abi de yani desteğe de yer vallahi biz aksa bir televizyon tamamı digire yani göster dizi Nesleni betri tevledinler Ve aşk ve Xwedê em dirênin em jî dirênin em gözde filmê kama sûla dirênin wisa ne xwedê gelenekê me zamanê me de gelenek hebû zav xweş bûn yani bi her işê dünyayê de jî em meşgûl bûn mesela bi heywancılıkê gelek yani geleka alika ewil heywancılık bû Hayvancılık müştakil mi? Hatta ni çand sal beri vakti tütün derketten pişti tütün kapatmış bun ve çevreme evde ve abi kısmı deve cemi garzan abi tabi Mısır Çin'e akla bir aneki o Mısır'ın emeji abi me bexir bun medef tütüniye berdadaş pamu berda ve emji dest fıstıkat kan. Keki hacı bernama damama hedi davi dibi de aşira alik yade de hem yade yani ye peyvayı pırte guhdar kirin mame me hacı Xwedê vega mere rastî bêjelo vega mame hecî ji İslametiya xwe Müslümantiya xwe de nava meşhur bûye tê hes kirin ew başî got ev kê wînakê hene bu ji inspirê insana jî tê însanekî hewceyî bibe ji xwe gotin jê re tune û Xwedê Müslümaniya xwe jî daha fazlasî lêtir ne bi rûyaya dinyayê jî xwe taala neke rûyayî yani tike vega yani gelek insan xweziya xwe pê tînin ama nikarin wekayî bikin Peki hacı çend bernav yani soyadî aşiret hani mesela ye ve şakare ye apeme hacı apaydına vekî diçi ye seyda mesela ekinciye yani vekî diçi bernav çi soyad dedi mesela yana çaya mesela ma digundan bêjin apaydın hene û Ertürk hene û şakar hene Orak hene normal hene û aqin hene eren hene û mesela İzer hene û de genelekî mesela vê bolga me evin aska xwarî de normalde aynı evin ama şey xwarî de aska jûrî de çoğunluğa wanekî ekincîne û vesaire bên cinesker Em bejin Suadiye wanekî çol hene daha fazlasıyla hacı bitir zanlı mesele bejim il hopi hacı yana çi mesela hopi hene le evken bejin le germiki zuhur wanekî hene evken duman hene ekseri wa dumanın Günde ve imezin ki yani keki hacı dedi sivse günde şu henekce muhakkak mezranım yani küçükün mezin yani günde nüfusavan ya jimari xaniyevan ser penci maliyeri çend yani ete biravan navevan te birame hali hazır seneye sen birinci barsle ikinci cineskere üçüncü hope hali hazırda dördüncü aska juri dibe beşinci aska xwariye altıncı seneye u betroji belki jvaji mastere normalden evet ne tab vaka piştivaneki bakımstı evet ne normal hendiken yani gün devan çip gün bu sev azalmış bu ne tab zengin bu ne tab mesela tahsili vaçı bu ne tab şehra işeri bekirne ev çune yani Suadiye wanekî mesela ve xwaranekî gundê mala dîbo beje ew ji Bismamê me ne ew ji bavekî mecwadê mala dîbo mesela Öztürk hene ew ji te re bêjim Banlî hene Öztürkler ew kî ya ew kêlom zaraşî Xangul hene Sûçîn hene çend gundê li girê çelo mesela bêjin
gri çelo sevinç ailece sevinçin yabancı nabadetinin o aynkerm hiye mesela aynkerme deji taş hiye baran hiye demir hiye Yoksa yani ya. Peki Hacı bu ara براستی صحبتا و گلک خوشه اف جواد جی یعنی جوادک گش جوادک خوشه براستی دسته من ناب ام برنامه بخدین لبلی دماج بو ما هاتی وقتاندن هدی بداوی دبه ما گود نوا عشیره ده دنگ بیجهن و گو سیدا شاعره اون حزکن بریا دمامه بقده بشارك سيدا ام برنامه خوب داوي بكن سيدا يولستر شعبارة يالنز ازهاد بيجم هنك باهن الريح نابه باهي الريحة بعربي هنك باهي هن وسيفا وانا كيف صادق الصلوات تجلس رسولي خدا جد فلان محل دد فلان موقعي ده فلان كذا كوري فلان كتبي جماعتها خوبه صلوات سر عندنا رسول الله جوابه وانا صلوات جازينا صلوات تبي بخير الاجواء تماما اللهم صل على البطحاء النبي الرسالة ابو الفاطمه اللهم صل على المدني نبي الرسالة جد الحسني اللهم صل على المكي نبي الرسالة أبو رقية اللهم صل على البطحاء نبي الرسالة أبو زرائي اللهم صل على البيخنبر نبي الرسالة شفيع المعشر اللهم صل على المكية نبي الرسالة أبو رقية اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمات ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا شفيع المذنبين عند الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس وبعدد كل معلوم لك يا رب العالمين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع الخلق على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته يا رب بحرمتنا بخوك دبا صلوات موبي جماعتنا بيجي با قبل رسوله خدا شوكا وشوا يكي قنجكي خدا صلوات خو قبل رشان رسول الله رشاندن جواب صلوات هذا إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى دار الحرم بلغ سلامي رودة فيها النبي المعترم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى دار الحرم بلغ سلامي رودة فيها النبي المحترم يا ربي صلوات مجيب لي سبيل قبل يا رب العالمين خدا جورا زیبا زمانه ور قوت جو عمره ور برکت براستی و برنامه ما شنکر بوان صلواتا بوان دعا بله تماشاوانن هجا براستی جواتک بجذب و جوش هیا شب بهیر که گش هیا ام زانن دسته و جی شاشه جی اکران نابه هون جمع بقاتن یمجی نابه براستی ام جو بقاتن لیبله جبرگو دمامه بداوی بو مجبور ام جی برنامه خواب بداوی بکن ایروجی الالخه لقوبین یعنی لبشاریه لگنده باخمسه برنامه عشیرن ما ام هاتن داویا برنامه خواه حتی هفگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعلیه نبینن امانتی خدا بن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و
وبركاته يسر شابارة هاتن رهبر تي في ذات تشكر جو أكيبا وتبارة ونهر هبن خدش ورازي بسيدا خدش كمانيا وجينا دي إن شاء الله